hono tia rā ko te akaka o tangata ki te rangi, tū hono tia rā ko te akaka o tangata ki te wenua. Puru tia kia mau, puru kia wita mautonu, te rangi, te wenua, kia koe, kia au, kia tātou e. Weno ka tia ke te iwi ko ia tēnei, a ko te kupu o te uru. Ko tōna kaupapa ere atu nei kia kōtau me te tangi anō rā. Ki te kāui o aitua kua māua e mai nei tēnei au kiko, weno kua tārewa tūinga i te au matangirua ana ki te au wairua, tēnei te au e tonu nei. E tino rā, kia tātou te mataura tangata, awe ano ngā uri ārātau mā, karanga mai te pō, karanga mai te ao. Weno, te Kupu O Te Uru, Rauru Broughton tēnei, e tau taki ake nei e nei kōrero kia tātou. Ka tai ka rua ko tēnei o ngā kaupapa e tuku atu ana i te i atu kōrero ki ngā pūrongo a te kupu, a te reo o te huru, ana kua putara i tēnei wiki tonu nei. E tino poutou toko ngiana tēnei o ngā kaupapa e ngā reo irirangi e wai a weno e te kurimako taranaki e wai ara e te reo irirangi o whānui e wai e te reo irirangi o Kiora e tem rangi atane. No rere e te iwi e nau mai rā kia piri, nau mai rā kia tata. Ko tā tātou nei a pūrongo tuatai a kua kei roto ana mai tātou i te marangai o uruta. Ara atu anō ngā kaupapa uua, arikoa, waka i ko ngā kau, e tūtū ana i roto i o tātou nei ro e nei. Ara, te rā ia me anga ki rā te i o te waka ki a roto ko ia ki te pā o rātana ki te pā o ngā ana e rā pono. Ko ia te rā ko te wānau paki, tupu take mai ai i te pā o rātana. E wānau pūoro te. E re pūoro, e pukenga pūoro ā rātau. Mai o te tamarikitanga, taino ara ki tēnei wā, ki te pāaketanga, koe rā tō rātau nei ao, ko te ao o te pūoro. Weno ko te o ngā waiata, e kua wakaputaina mai ai, te pūtake o tēnei o ngā pūrongo. Tērā ia te matua o ngā tama paki nei, o tō nei ngō John paki. Koe lilo atu rā ki te ao wairua, kia kui mākoroma. E aro atu ana tēnei o ngā kaupapa pūrongo, ana ki te waiata i wakaputaina mai e rātau. Kei tēnei wā, e uri ana ara ki tātata nei pūrongo. I'm asking the team of 5 million to unite once more to defeat what is likely to be this more dangerous and transmissible variant of the virus. Ko te whakarewanga o te waiata tuatahi a te whānau paki, i te rua te kaumātahi o tēnei marama o here turi kōka, ko kamanap te ingoa, he rā motuhake mā rātou katoa i hāpai nei i tēnei kaupapa. Ko te mahi pūoro e rere ana i te toto o tēnei whānau, i ahu mai i rātana pā. Ko rātana pā tētahi o ngā wāhi rongonui i te motu, o ngā mahi pūoro i Aotearoa whānui, i ngā tau 50, ki te 80, i te rā rautau. Ko tā te mātāmua a James, ko ia hoki te kai whakatangitangi rakuraku, no rātou te maringanui, i whānau mai ai rātou ki tēnei pāhara keke. My father and this whole generation, of course, should know our tikaraina, straight lines, and all those musos. I guess I could say we're a byproduct of that generation. Ko te tuarua, ko Gerard, i timata ia ki te ako i te pūtōrino, i mua noatu i te matenga o tōna pāpā. Ko ia hoki te pūoro i whakatangihia e tōna pāpā, ko tōna manako nui, kia kou ngāke ana pūkenga i tōna pāpā. It's an awesome feeling, being able to pick up the horn and just like my dad did and my grandfather did, and actually he's still playing now, he's still gigging now, my kuku is, and so I'm very fortunate and lucky. I'm surrounded around these people who can
even though my dad's not here anymore, you know, like it's the teachings are still there. Yeah, and it was cool. Like Dad kind of used, when he was teaching me, he would always give me a few scales to work on, and then he'll give me a scripture from the Bible, you know, to go with it. That was his ways of teaching, and it was awesome. Ko te tuatoru, ko Joel. Hei ko tāna, he orite tō rātou manua nui ki ngā mahi puoro waiata anō hoki ki tō rātou pāpā. He maha ngā waiata I titoa e ia. He puke ngā maha ona ki te whakatangitangi hoki. Engari, ko te piana, me te iere ona tino pukenga. I do a bit of that, and it's something I enjoy, just to get the pen and the pad out and just write about stories of being home. And I mean, those stories just go on. And then also I did a lot of that at boarding school, being at Hotopaora. I had a music teacher down there that sort of pushed that on me quite a bit. So, and then once I started composing waiata and compositions of music as well, I was just like, blown away with what I actually can do. So I do a lot of that stuff for the brothers. Ko te pōtiki ko Benjamin. Katangi puoro, iere anō hoki. I tipu tōna maia ki te whakangāhau mā roto I ngā mahi kapahaka. Hei ai ki aia, e whakawhetai ana ia mō tēnei honore nui ki te waihanga waiata me ona tuakana. It's had a real strong influence, not so much of the singing wise, but as performing wise as well. Doing kapahaka all my life growing up and coming through the ranks, and so to jump up on stage and sing is not too daunting on me. But kapahaka's played a big role in my life growing up with performing and singing and stuff like that. Ko taa Marcel Martin kōrero, nō nā te maringa nui I whai akolanga nui ia, I raro ia John, he kaupapa nui whakaharahara tēnei mōna I roto I ana mahi puoro katoa. Because I know it was one of Johnny's wishes to bring family together, and ko tahitanga, whanaungatanga was a big push, and I know this waiata meant a lot, and he knew how it was going to pan out before we did. Like going through this journey, it's pretty awesome and fun, very exciting to do it all with the brothers, but I feel really proud of everyone to come out the end. It's been 2 years. He pēne taki ono tēnei, tāpiri hia ko te kai patu tramu a Api Phillips, kei ngā toa hoko puoro katoa ki runga ipurangi, ka taia te hoko I te waiata nei. Te mehemi Te Reo o Te Uru. Ranga tira ake nei tēnei o ngā pūrongo. Tā te mea e waiata a kura mai aro a tēnei. No ngā tama ki tō rātou pāpā, no te pāpā, ara I āna nei tamariki. Awe no rā I runga I tērā ka maarake rā te ngākau, tuatai ake ki te wā o tua wakarere I o tātou mātua. A koe nei tonu te o ngā tikanga I a rātou. Ara ki te waka I waiata awa no ei tou mo te unga kua we e atu. I te wā tonu e orana taua tangatara, ana ka no o mai rātou ko te wānau e tino ki te wānanga me te wili I ngā kōrero. Nā kua rongo ake au I tēnei waiata kāta I te waiata ko tēnei ki e tātou mai te iwi. No re me wakapiri atu koutou ki tēnei waiata ina kāre anō koe kia rongo. Awe no ka ki te ara ko ngā pūmanawa, o tino ko ngā pukenga a tēnei wānau, te wānau paki. Ka tika rā kia tuku nā tuku te paki, ana kia rātau, ana e tāre wā tuana I ngā pae o angitu. Tērā o ngā pūrongo, ka tai te ata, ua e tino rā e wai ake nei e pūrongo anō. Ko te pūrongo te wai ake nei e āngai pūana ki te mate uruta. Tēnei o ngā mate e I puki nei I a tātou I tēnei wā. Ko te wāanga ki te rongoa ārai mate uruta. Ko ia tērā ko te pūtake o tēnei o ngā pūrongo.
Weno I au atu rā te waka o te reo o te uru ki roto I te mātonga o Taranaki. Kikite, ki kōrero ta I atu, ki te unga kei te tuku rongoa, me te unga kei te waka wiuia ki te rongoa, kia rongo mai ai ko ā rātau nei, take I wai ai rātau ko te rongoa ārai ma te uru tānei. Ewe no rai te iwi me uri kātika ki tēnei pūrongo I tēnei wā. I'm asking the team of 5 million to unite once more to defeat what is likely to be this more dangerous and transmissible variant of the virus. Kei te toro atu te poari auara aro o Taranaki ki te onga e mai ana I te rāngai matua kia wero I ara atau mo te mate ko Fiore. Nā te momo Delta, kua pikia ke te taumātanga kia wero ia katoa ngā tangata e mai ana I te rāngai matua. Ākoa e toko iti ngā kano I Māori I roto I te rārangi nei, kei konei tonu rātou e wero ia ana. In terms of the response from Māori, it's hard to tell at a booking level what that's like, but we are seeing Māori faces coming through, which is awesome. Hello Mai, please come, please come. Mō tēnei wāene Māori no ngā rua ene e tika ana mōna kia ara mai ki konei wero ia ai. I've got a little 3-year-old daughter who I really care about, and I've also got a 1-year-old nephew who I'd love to spend time with and stuff like that. And with something like this, you just have to get it. It's like you can't risk their lives for nothing. And it's really important that all whānau is here. And I think that, often it's the kamatu and the kuia down that are able to encourage the rangatahi to be here. But look, it is really important to get this vaccine and protect against this COVID outbreak. And I think with this Delta outbreak at the moment, it has really brought it home to us to show the real need for having the vaccine, because not only do you protect yourself, but you protect others in the whānau and in the wider community. Ko ngā kaimai I te rāngai matua, me ngā kaimai auara te āngaitanga matua. So we're looking at people like supermarket workers, people who are healthcare workers, people working in rest homes, people going into other homes to care for people, public transport drivers. Effectively, if you are leaving your household bubble to go to work and meeting other people, then you are an essential worker, and we really, really want you to get your vaccination. Ei tāna no, me ranga au koe te rongoa ārai mate, ka tika. Make sure that when you make a choice, it's a balanced choice being made for the right reasons, not because your favourite influencer said, I'm not going to get the vaccine because it's bad and it'll kill you and it's all about 5G and you'll get magnetic and all the other things, right? Don't do it just because of that. Think about why you're doing it too. Yes, the vaccine protects you as a person, but it also protects your whānau, it also protects your iwi, your entire community. Honestly, it's like, are you willing to risk the time with your whānau? Or to do what? It's like you can't go to tangihanas with them, you can't go to anything with your whānau if you don't get it done. You've got to put your whānau first. That's all I can say. Whānau always comes first. Health Board are talking that they'll be able to vaccinate about 1,800 here today, and I think that's fantastic. And it's really good to see that there are some family groups here as well, which is exactly what they're encouraging, is to have the essential workers, but also to bring their family, because when you're in that same bubble, in that same whare, you need to be able to protect everyone in there against this virus. I te mutungai o, kai a koe te tikanga. Engari ko te pātaia, e a te mea nui ki a koe. Ko te aumarutanga o tō wānau, kaore rānei, I ruerererikura, Te Reo o Te Uru. Puia e te iwi kua rongoa ke rā tēnei o ngā pūrongo mo tu ake, ana e pāna ki te
unga ku wakawiwia, e wakawiwia na rānei ki te rongo a ara ārai uruta. E nui ngā kōrero ana mo te auora tonu o te tangata, ko taua auora ka rere tonu ki ngā wānau, ki ngā tamariki, ki ngā mokopuna, o tinora ki te unga mātua ara ki ngā kau mātua paake. No re koia tēnei e ka atunu ana tēnei rongoa te tuku atu ana ki te unga e ia ana. Ara atu anō te nui o ngā tāngata e wai aere ana i tēnei rongoa. No re ei wakarota, kei a koe anō tō rangatiratanga, mau anō koe e kōrero, mau anō wakaro e kaue. O tino rā, koia tēnā ko te pūrongo e titiro atu ana ki te auora. Awe no mai tēnei o ngā pūrongo e tātou mā, ka māwiti atu rā tātou ki tētei pūrongo a motu ake anō. Ko ia tērā ko ngā wakataetai manu kōrero a motu. Ko pita rā te kōrero a te komiti waka aere i tēnei kaupapa kei te tū tonu te kaupapa. Ara tēnei marama tonu o mauru. Ana ka kio ki e kore. Te waka, engari ko te waka o tēnei e kawe ana i nei o ngā manu kōrero, ana ka aere ka tere tonu i ngā i te moana whānui. Engari, nā roto i tērā e tātou mā e nui ngā take hei titiro. Ko te take matua ara ko te uruta. Ana me te ata wiri, me te ata wā nanga. Ara me pēea e no o au maru ai. E tinora me pēea e waka tere ngiai tēnei kaupapa kia rewa pai ai ara ngā manu kōrero a motu. Nā runga i tērā, e te iwi e, kei a te mahiwi tēnei o ngā pūrongo mō ngā manu kōrero a motu. I'm asking the team of 5 million to unite once more to defeat what is likely to be this more dangerous and transmissible variant of the virus. Ko tā te māngai o te kumiti whakahaere o te manawa tū horo whenua a Nicholas Whanotoi. Ko tāna he mea nui kia haere tonu tēnei kaupapa, ahakoa ngā kū rarurarutanga o te wā. Te mane kua hipa nei, i huitahi mātou, ko te komiti whakahaere o manawa tū horo whenua ngā kaia ko konei, ki te komiti matua, te komiti āmotu, mo te kaupapa nei mo ngā manu kōrero, kia whakataungia mena ka haere tonu tā tātou nei kaupapa, ko ngā manu kōrero. Ai, te mutunga iho, ai, ka haere tonu, ka tū tonu tā tātou kaupapa, ka āhua rereke tōna āhua i tēnei tau. Ko tā whanotoi anō, kua wai a haere tātou ki ngā mahi kirunga ipurangi, e āhi ana ngā kaupapa Māori, te puaua i tonu. Ko āhua wai a tātou te iwi Māori, te mātaki atu mai o tātou haukainga ki o tātou nei momo hangarau, kua rorohiko mai, waia mai, i papa mai, ko waia tātou ki tēnei āhuatanga i nāne, ngā tau rima pēr, kua hipa, kua pērā tātou, mō ki etahi tērā pē koera te take kāre te toko maha e tai atu ki o tātou nei hui, nā te taunga o tātou nei iwi ki tēnei āhuatanga. Kei ngā kai whakawā, te mahi nui ki te whakawā i ngā mahi katoa ki runga ipurangi, he tino wero tērā mā rātou katoa. Ki te noho hoki rātou ki o rātou kāinga mahi ai e nei mahi, e āhua ua hoki tēnā, i te mōhio tātou kua roa nei i tēnei tau, i te rātou hoki mahi e nei mahi hui ata, hui rangi. E nui ngā āhuatanga kare te kite i te kāinga, ngā tamariki haerere ana, e hāperangi ana ngā mahi a te whānau, e no rere mahi e whakapōrerea pē i au tātou nei kai whiriwhiri ki te kāinga. No reira, koera te tahi take nui i hihe te ai kia hui tonu ai ngā kai whiriwhiri. Me te mea hoki ka whakaitea tērā āhuatanga i raro i aua tikanga te taumata tuarua.
He a wanga tō te komiti mo te kounga o ngā mahi ka tukuna e tēnā putanua i te motu. E whai ana te komiti whakahaere i tētahi papa hei āwhina i te motu kia kounga ai ngā mahi ka tukuna e rātau. Koe rā hoki tētahi o ngā take i puta mai tō mātou nei hui. I te mea i tēnei wā kareno kia tino whakataungia pehea rā te āhua o ngā kōrero, ka rikotangia, ka hopokina. Me whai mātou i tā koutou, pērā ia koutou ngā mea whakapaoho, pāpāho, tētahi momo taumata me ki o ngā kiriata ka tukuna. Ko tā whanotoi, he rereke te wairua o te kaupapa nei, he oi, ko te tino ito Te Reo, ka tūtonu, ka mutu, ko tēnei pea te huarahi e ora ai ngā kaupapa Māori katoa, hei ngā rā ki tua. Te mehemi, Te Reo o Te Uru. Aweno e tiwi, tēnei o ngā pūrongo tēnei, e pā ana te ki ngā kaua te nui tangata. Mai a tātou nei tamariki o ngā kura tuarua, putanua ki ngā mātua ki anō ki a kui makoroma. I te mea, e tino kaupapa no te ao Māori a ki tēnei ngā wakatātai manu kōrero a motu. Kei te tino kua ngē rawa te ngā kau o te tangata. Te rongoa ke katai ke te tūtonu te kaupapa, kāri wakakorea. Ke te tūtonu, no e tino kaupapa rawa tērā. Kārua ko te waka āretanga mārunga i ngā roro i ko wenei i tēnei o ngā ōtaka i a te kupu o te uru, ke te waka ārengia pēnei, ke te opukina. I tēnei wā ke te opukina ko ngā kōrero. Engari, tei wā ke nei he kōrero anō ka puta ki tōku mōhio, ka mana rawa ngā wakaritenga. Engari, ka te mea matua, ana ke te tūtonu te kaupapa katai kārua, ana kua riro arā mā ngā rauanga o te ao mati i ko tātou e arai, tātou e au manaki, i roto i a tātou nei koki, i rongoa ki rā tātou i te kōrero te mai emi e mea ana, kua nei pēr koe nei titi o ngā uarai, titi o ngā ara, e putai, e tūpai ai a tātou ui, nā runga i te mate uru tā. Engari, ko te mea nui mā koe kia ki tēnei wā, tatari mai tewi ka rongoa ke ngā wakaritenga pū, i ngā wakaritenga maa, o te anō i ngā wakaritenga kua wakamanangia, e te ara poari wakaare o ngā wakatātai manu kōrero a motu ana, kapai. Kapai ke te tū tēnā o ngā kaupapa e tātou ma, tūtonu ana, me taku mōio, ke te ikaka ngā manu ki te tū mai i runga i te atamira. Koa e a te a ua o te atamira nei. Weno e tiwi ko te kupu o te uru tēnei, ko Rauru Broughton e kōrero tēnei kia tātou. Maumahara mai e tātou mā, ko tēnei o ngā kaupapa i tākia mai i ona puna, ko ai ngā puna nei, ara ko te reo irirangi o te korimako, ko te reo irirangi o awe e tem, ara ko te reo irirangi o arangitāne, kia ora e tem. Weno e tiwi ki tātou nei pūrongo wakamutunga, i putara te mainganu a tātou i tēnei wiki. Ara, kuia tērā. Kua eke tātou, te nuinga o Aotearoa me te waipaunamu ki te taumata o iti tuatoru ko tāmaki, kua no o tonu i raro i te rāui. Nā runga i te taumata o iti tuatoru, kua kite ake rā tātou, kua tuera mai e te iwa i tunu kai. Pēnei i Kentucky Fried Chicken, pēnei i a makitara e rā wāi. Ano re ka pai o ki tērā mā te unga mai, Engari, ka te pātai ia tātou i te kāinga, ia ua au ora ake ngā kai. No reira, nārunga i tērā, ko tēnei o ngā pūrongo te wai ake nei, e titiro atu ana, ara, ki ngā kai ka okona, me ngā kai ka tupu ānuku mai. Ara, ka tupu mai i te wenua tōtika ki runga i tō pereki. Nore, kuia tēnei e te iwi, ana ko tēnei o ngā pūrongo e tū mai nei. Anei te pūrongo.
I'm asking the team of 5 million to unite once more to defeat what is likely to be this more dangerous and transmissible variant of the virus. E māraki ana te kete, kua eke tātou ki te paimatara tuatoru. Nā te rārangi roa o eni waka, te aua nei e kore e tae rātou te uki mai ki eni wā I momo kai pērā ia KFC. O tino, kei te kāinga tonu, ngā wānau e tunu kai ana, ngā kai e pai ana mo te auora. O tino, ka pē I a koe, ka ara mai ki eni momo wā I rānei, ka tunu kai ki tō kāinga rānei. A kua uakina ngā tatau ki enei toa oko kai, kei reira toru ngā wiriwiringa auora. It's wakarerea e rā kai kino. For many, many reasons. Our people have the worst statistics, and we don't want that to continue to happen if we're going back to our old habits. So I really encourage our people, just to oi te kāinga, kia au maru tonu, aia a koe wā te tōpūtia ki rātou mā. You know, save the money, save it for something that your family can really enjoy, and that is eating kai, cooking kai, preparing kai together, and growing kai together. Nā te noo ki o tātou ake miru e tino ki te ana te āhuatanga o ngā wānau e wakariti ana e tunu kai ana. What do you call this? Weru ngā kāriti nera. So you put the pen up. When we go on Facebook, you can see there's these amazing kai being cooked, and even the baking that's being cooked from nothing in our kapata. Ei tā Furman e pai ake te kai no te mara, aia a ngā kai o te orangaranga. Our kai is already around us. Our kai is here, and we really, for the majority of us, we don't have the economics to go out and buy Colonel Sanders or McDonald's just because we think that we've been bereft of them, or we're moke for that type of kai. I think it's important for our whānau to keep ourselves home, in our bubbles, using the kai around us, because, hey, we're having fun being together. Ei tāna no me wakatō ngā kākano kia tipu ake te kai mō te āpōpō. We've been planting seed, mass seed. So far we've planted our pumpkin, because we make beautiful pumpkin soup. We've planted our watermelons as well. And we've also planted kale. We've planted some of our seeds that we have in our own seed bank. And just to whakapiki our wairua. Ei oranga mō te tinana me te toinga pūtea. Iriwere rerikura, Te Reo o Te Uru. Nora, katia ke tēnā koe, e te tua ine kiritai, ana e wakatuputupu ana I ngā ua o te wenua, ei oranga mo te wānau, ana e waine ka atunu tēnei, e tātai mā ki te wāngai, te tangata, te wāngai, te wānau, e waine auora oki, ana ana kōrero, me no tunu ki te kāinga, tunu mai ngā kai te kāinga. Wene te wā I mo tērā kāti mai, arako te kāinga tonu atu. Nā me ngā ua tonu o papatua na koe tako tonei. We no rā koeira tonu e te I o ngā kōrero, ana rārangi roa ki e te o ngā wā I kai o te taone, ko au I are ki te taone, kaua ki e rā wā I, engari ki te ake au I te nui, ara o ngā rārangi waka nei. Ngā motu kārawa nei e au atu ana ki roto I e rā wā I, no le koia tērā te wāanga, engari ka tika rā te pātai, ka tika rā te wakāro, koe nei pēr. O kei te kāinga, te oranga mō tātou, ara e nui ngā e kōrero mai ana tēnei o ngā tuaina mo te wāanga, ara ki ngā mate nui, kei nui a tātou te iwi māi. No reira, tēnā pūrongo e waka e aki, e waka tina ana I te okaro, e ki te ake kapi aratanga, e a koe, ngari ka koe, te rongo ake rai e rā kōrero, nā auhora te wā I ki te kaitonu, me te ki te ake I te nui o te tangata, ana ka tai katoa atu rā ki ngā wā, wale, oko. Engari, aere ana I runga I te aumaru, koe te kōrero wakamutinga mo tēnei o ngā pūrongo, e aumaru ana ngā tangata, e mau ana I ngā ārai kanoi, ara e waka e noo ana I roto I te tauti,
Ia ri te mea ka tata te no, ka tawiti, ana e la āhuatanga. Nori tēnā ko te tiwi, a tātou e wai nei a i ngā tikanga, kia aumaru, ai tātou. Koe no e tiwi, koe ia tērā, ko ngā pūrongo, katoa o te reo o te uru. A kua pita atu nei ki runga i a tātou. Ka tai te pai o ngā pūrongo katoa nei. E te iwi kia koutou te unga i koa mai a koutou nei kōrero tēnā rau atu koutou. Kia ka atunu e ngā iwi o tēnei takiwā, taranaki, wanganui, uri atu anō ki ngā takiwā o roto rangitāne, kia tēnā koutou mo te tuku mai ngā kōrero, engari kia ka tunu te tuku kōrero mai, ara ki te reo o te uru. O te anō, ko te kupu o te uru tēnei, e miri ake ana ki a tātou a i tēnei wā, me te miri anō rā ki te māngai pāo. Te māngai pāo, koe ia tērā i tuku mai ai ko ngā raukura, kia rere ai te manu nei. Me te mea nei kia noo ko ngā manaakitanga o te wā i wairua, i runga kia koutou katoa, i roto i tēnei wā taimaa, kia matāra te aere. Aere i runga i te aumaru, i roto i te aumaru, o te anō, i roto anō i te aroa. Ko tēnei ko Rauru Broughton, timi i kawa tunai kia tātou, ko te kupu o te uru tēnei e ke ana ki runga, ki raro, ki wao, ki roto, i rire, au, pai maru.